Dobar dan, danas ćemo pričati o tome zašto mladi danas brzo voze. Zapravo svi odgovori se nalaze u našem mozgu, ali imamo 3 glavna razloga. Prvi razlog je pojačano lučenje dopamina. Dopamin se luči u svakoj dobi našeg života, a naročito u dobi adolescenata. Oni tada imaju potrebu za adrenalinom i to ih ispunjava srećom i gotovo uvijek imaju potrebu tu sreću i ponoviti. Drugi razlog je nesposobnost donošenja dobrih odluka. Dakle, danas mladi, to jest adolescenti, kao da vide samo dobre faktore. Loše u potpunosti zanemaruju i to obično dovede do jako loših posljedica. Te treće je vršnjaci. Vršnjaci i utjecaj vršnjaka je jako bitan, te u želji za dokazivanjem statusa i moći, skupi auti i luda vožnja postaju jedan od načina da budemo prihvaćeni u društvu. Te zaključno sada vidimo objektivne razloge takvom ponašanju, te nam to pomaže da se svi skupa bolje razumijemo.